uzmi. Imamo žutu, plavu. Što si napravio sa onim? Bok mali prstići. S nama je Steka Fistić, kao i uvijek. Ja moram nositi rukavice. A zašto moraš nositi rukavice? Šta ćemo raditi danas? Sami svoj plastelin. Klej! Ok, za to će nam sigurno trebati jedna posuda u kojoj ćemo miješati. Evo ga ovdje. Ako se pitate zašto on stavi ovdje, ovdje kod mene kamera, ja gledam video tako da ja sve popravljam. Dobro, i šta nam treba sve za klej? Za početak nam treba jedna šalica čega? Brašna. Jedna šalica brašna. Da evo sad upravo stavljamo. A još Bože, kaj bomo mali. Mislim da ćemo mali. Znam, napravit ćemo veliki. Jedna mala žlica i jedna velika žlica. I šta još nam treba u receptu? Šta se još ide u receptu? Malo limunske kiseline. Evo jedna šalica brašna. brašna. A kasnije ćemo staviti ova boja za jaja, ćemo bojati ovako najbolje. Jel sad stavimo unutra brašno? Pa da. Okej. Rekli smo da ja stavim sastojke. Dobro, onda nam treba šta još? Malo soli. Koliko malo? Pola šalice? Da, pola. Joj, dajte mi sad već ovi. Evo malo ću potapšati, evo gotovo. Evo pola šalice soli. Odite je. Ja cijelo vrijeme gledam u kameru. Samo gledam u kameru, ja ništa se... Šta nam još treba? Treba nam 2 male žličice limunske kiseline, ili tako? To je za... Evo ti mala žličica! Ne, treba mi male žličice. Pa dobro, ne pokažeš u kadar. Dobro, sad daj meni. Evo. Di ti je. Okreni. Jedna žličica. Druga. Meni je najteđa ova klocija, pa ću odmah staviti. Evo ga. Super, i sad to trebamo... Sam bojim da ovdje izačam. Promiješati, jel tako? Polako. A da zaboravila sam da smo rekli da ti miješaš. Da, to sve dobro promiješamo. Jedno super uvo. Samo da znate da ne stavimo mi sad boje za jaja, ovo bi se moglo strajno i jesti. Pa da, tu je brašno, sol, ne bi baš bilo fino, ali bi se moglo jest. Hoćemo probati. Daj ti to malo promiješaj, a ja idem po vruće vode. Sad ćete vi vidjeti kako se to trebamo miješati. Sam ja rekla da će se to sve prijepiti za osobu sa dlakama. Odlično. Ono što sad trebamo za kraj dodati, još malo promiješati i onda za kraj dodati... Mada ja ne trebam. Treba nam 2 velike žlice. Tako je, sad ćemo dodati 2 velike žlice ulja. Samo jedno čekamo gojnuti ruke u ovo. Ali samo da znate, mi smo sad prije ovog snimali jedan da mi bile sve grozno. Čekaj sad da ulje promiješamo. Da ne budeš masna cijela. Samo se nadam da mi neće ruke nakon ovog kad skinem. Samo sekund, idem po nešto. Ja bacim ovu rukavicu, meni stvarno ne treba nijedna ova rukavica, mada moram pisati, još uvijek se malo lijepi. Vidite, ali dobro, sa rukavicama. Odličan će biti, baš je zabavan klej i ovakav. Nije ludo zabavan. Nije baš ludo zabavan, kako ćemo dodat ove boje. Će biti još zabavan. Napišite nam u komentare koja vam se najviše sviđa.
Meni se najviše sviđa plava. I meni, ali mi je plava isto omiljena boja. Odlično. Joj, moja malo. Ja ću skinuti ovu rukavicu, jer sa rukavicama se ništa ne osjeća. Kako je ovaj slime? Mislim, plastelin dobar. Tako da, ovo je božanstvo. A ima da ovaj plastelin stvarno radi. I sada ćemo bojati. Wow! Sad nam trebaju boje. Tak se ne boja. Tak se ne boja. Ovak se boja. Pa kakve su ovo vrećice? Vrećice s bojom. Izaberi jednu boju za početak. Evo, ja bi plavu. Odlično. Ma, miči se iz kadra. Dobro, koja nam je sljedeća boja? Zelena. Da, vidi kak je dobar zeleni. Jel su to naši plastelini ili tvoji? Naši, vaši, tvoji, samo su tvoji. Sad ću probat nešto. Umaško molić. I razdvojite ga na 3 dijela. 1, 2. Malo izvaljate. Rudi. I sada ćemo napraviti jednu pletenicu. Idemo probati ovak. A ovako se pletenicu. Seka prstić. Na kraju mjesta. A mislim da je ona bila ljubičasta ipak. Što mislite, koja boja bi ispala da se pomiješaju ove dvije? Sad ćemo otrgnula sam jedan komadić plavog. Malo zelenog. Ova će biti žuta. Što mislite koje će boje sad ovo biti? I da jedan sad. Krećemo. Ja mislim da će zelena pojesti plavu. Što vi mislite? Morat ćeš i jako puno miješati. Šta jako? Pa da se pomiješaju te boje. Wow, gle žuta. Mislim da ovo ipak ispala plava. Vidi. Žuta. Ide mi opet svoje ruke. Zapravo šape. Sad će vam tata prstić malo snimat. I za kraj nam je ostala još jedna boja. Nemoj raditi. Evo me, sad čistim ruku. I sada zadnji komad uzmi. Imamo žutu, plavu. Što si napravio sa ovim? Evo ga, rozi. Jupi! Imamo zeleni, imamo plavi, Rozi imamo žuti i rozi. i bijeli. Jej! Pišite nam dolje u komentarima koji vam se vama najviše svidio, a nešto ja mislim da možemo napraviti još jedan plastelin, ali mi sami, i onda ako skupimo 10.000 lajkova, onda ćemo dati jednom
jednom od nas koji nas prati, ti je taj plastelin. Može, dogovoreno. Ajde, brzo, ljudi, koliko? 100.000. Da, 100.000 lajkova i neko osvaja plastelin. Ajde, ljudi, brže. Da, i to pravi domaći plastelin. Tako A do onda se mi idemo igrat s njim. Aj bok. Ajde.